Janjati Pramila Bahini of the area surrounded the Takarjala police station on Tuesday afternoon, demanding the arrest of the bike driver accused of the woman's death in the bike accident of 7th May. On 7th of May, a local woman named Vishwalokhi Devarma was seriously injured in a bike accident in Tripura area. The woman was quickly referred to Agartala GBP hospital from Takarjala Primary Health Center that day. However, she died on 13th of May. Likewise, Janjati Pramila Bahini of the area surrounded the Takarjala police station on Tuesday afternoon, demanding the arrest of the bike driver accused of the woman's death in the bike accident of 7th May. Accident Party 7 तारिख 7 May 2024 ने आना माने बसानो तैनाय लामा सात के हिमै कायसा जागाव बेरायनो दं नानै थांमानि दा कसराय खरक ताम बरक बाइक रेस रिनाय फाय कुनु हरन बरिया आनि नगाना न चि नगाना न रिकलां थांगा आमा बाय जराय तो लेफ्ट साइड जरायबा आमानि लेफ्ट साइड याग्रोमे हिमलाय जागनसे आनि जराय जरि याग्रोमे हिमजाय आमा बामजा गानि जरायबो थैकामो माहिता हायनि बागै बरक फायमानि मिमांसानि व जों थांलिया हायनि बागै केस खालायनो बागै मा फायगता नन कामि के बजागा ताकरजला सुबा जनरपारा जथना बिने मं के विश्वलक्ष्मी देवबर्मा किनि माताना आनामा ताबु जे अपाय त ने रनो के बुन कामि रो खाय खबा बरनि कामि नब सरदारपारा के शान्तनु देवबर्मा बाइक जे चालंनाय बनि बनि उमरक 14 बছर खाना महायता तासबो तो नरो बरो बाइक कुनो हा बरो बाइक कुनो जोगाजोग मिमांसानि फायमानि बरंनि बरक रां अम आने आमानि दाबि न कम खलाय के बरक सिना बले वक्त कुंदा बरक सिना बले बरंनि डिमान्ड बिसे कतर एमने सिचिनि संसार ब हाय खलाय कलां बायका आनि बाबु साजों कामां दंजाव ता मंगनाय आनि बामा करिखा आनि बिसानि बनाना करिखा गानि बाबुनि बामा माने तामसानाय केबो करे बसाजों से आरामा साजों संसार जतन नायकलो नुखुंगो नुखुंगो को बसि करिखा नर बपियासे थायमु ताकरजला Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang.